Šta mislite, koja je najjača životinja na planeti? Lav, gorila ili možda neka druga životinja? Odgovor bi mogao da vas iznenadi. Na mestu broj 5 nalazi se polarni medved. Ovaj ogromni predator može da teži više od 600 kg. Ima neverovatno snažne prednje šape i ogromnu vilicu koja sa lakoćom lomi kosti. Ali on je tek na 5. mestu. Iako je mnogo manja od životinja koje tek dolaze, gorila posjeduje neverovatnu snagu u odnosu na svoju veličinu. Njene snažne ruke mogu da pomeraju i lome stvari koje bi čoveku bile gotovo nemoguće. 3. mesto zauzima beli nosorog. Težak nekoliko tona i sa ogromnom snagom u naletu, nosorog je praktično živi tenk. Kada ova životinja krene u napad, malo šta može da je stane na put. Mesto broj 2, plavi kit. Najveća životinja koja je ikada živela na zemlji. Može da bude dugačka više od 25 metara i teža više od 100 tona. Sama njegova veličina čini njegovu snagu gotovo nezamislivu. I na 1. mestu nalazi se afrički slon. Težak nekoliko tona sa ogromnim mišićima, snažnim nogama i surlom koja može da podigne nekoliko stotina kilograma. Afrički slon smatra se jednim od najjačih kopnenih sisara na planeti. Ali zamislite sada šta bi se dogodilo kad bi se ovih 5 životinja našlo u istoj borbi. Ko bi ostao poslednji? Za još neverovatnih činjenica i zanimljivih misterija zapratite gospodina X u znak podrške. Vaš gospodin X.